M23 nafika hapa Bagira njoo hapa deja. M23 nafika njoo hapa banakia deja. M23 nafika kabisa hapa. Tunabaona kabisa hapa njoo hapa. M23 nafika. Njoo kabisa unafika njoo hapa. Banda fanya saka muziki. Banda makamata. Sio? Njoo wanafika deja. Njoo wanafika deja. Kote banapanda industriel. Kote ya biko ngambo ya prison njo bale biko wanapanda sasa. Mele pale kufinka le reste ilikuwa ni bongo mutupu. Banengia Pacific Masai jo basi uwe batu basishitule batu. Donc asubuhi tutalamuka tuko nabo direct. Okay. Ici, c'est l'entrée de nos amis. C'est l'entrée de M23 à Kavroumou. Ce sont la population. Vous voyez là, ce sont des gens, des populations qui ont subi des atrocités de nos phares d'ici. Mais voilà maintenant les autres, comment ils sont avec la population. Unasikia haya unaharibisha unatupatia haya teni vraiment vie. Teni amupya papa. Ona tu unachona na kushimama. Ama nagonjwa. Unagonjwa papa? Anaharibisha teni. Vile unaharibisha teni amupya vraiment. Ona kushaanja arme ya leta. Ya mupya omolale. Tutawafundisha juu waweze kujua kurudi msosiete. Ndio. Kwa sababu na kujua kwamba nyinyi kuna mafaa mbele yao. Ndio. Tangia leo tumekusha telefoni yetu.
nyumba ya mwenzako kwa sababu alikimbia. Ndio. Wageuza maskini. Ndio. Tena sana. Ndio. Sekenda kuambia atawatilia Ndio. Hakuna. Ni wazalendo Ndio. FARDC ikipare ni Satande. Ndio. Imeisha. Groupe bo abasirikare b'abarundi bari Bukavu, abasirikare b'abarundi bari Kavumu, abasirikare b'abarundi bari Ruzizi barebe neza, bacunge neza. Hari ubwato bwatambutse ninjoro mpawe n'umuntu uri siritere. Hari ubwato bwatambutse ninjoro buvuye Igoma, bwari bwuzuye intwaro n'ibikoresho byinshi buri kwerekeza i Bukavu. Maginga ubwo bwato bupakiyemo ibikoresho buri kwerekeza i Bukavu bwatambutse ninjoro. Prisque haragandi mashari de komba gavuye Igoma kagera muri 6 iviganyuza Nyabibwe gari iyo ngiyo gari kugira ngo gaje ikavumu. Hari abandi basirikare banyuze inkungu bari kugera nko mu 4,000 inkungu, ko umuntu uri shanje arambwiye ngo bageze ishanje barakomeza baje ahantu turi kubabwira abarundi bavuye ubwo berekeje ikadasomwa ngo baje kugwa muri parike ya Kauzi Byega, bazaje guhurira n'abandi bavuye Kamembe yo mu Rwanda n'abandi bavuye mu parike ya Nyungwe. Uko biri kose uko Goma yafashwe niko bapangiye ngo kino cyumweru Bukavu izaba yamaze kuba tombe. Nukuvuga ngo yanzira tumaze turi kuvuga ngo inzira irishanje igomba kujamwe abasirikare. Mwatinze kunyuramo kujamo, none M23 igera ku 4,000 yanyuzemo. Ubwira iprowinzi yongiri kwerekeza muri Kahuzi Byega mu parike. Abandi bazanye n'ibifaru ninjoro banyuze ugw'inyabibwe, abandi banyuze mu ubwato bwa muri Lake Kivu nabo bafite ibindi bikoresho. Abandi bararekereje ikamembe ni Rusizi kugira ngo bazahite bambuka. Abandi bagomba kuva mu parike ya Nyungwe. Nukuvuga ngo mbare ya nemamara kwinjira muri Kauzi Byega, abarundi bazaba bari muri Bukavu bamaze kubagota ntaho bakora plus strategique ngo babone ukuntu baja muri iyo misozi. Bazafatiwe kundo Igoma bafatiwemo. Ubwo abari mu iyi groupe b'abasirikare banyumve banabyumve, kandi ibyo mvuze ni ukuri. Ibyo mvuze ni ukuri, babe maso ibyo kwirara no kurwana intambara za twabasunitse. Ni ukunda kubona mu magroupe ngo FARDC il est poussé ennemi. Donc ibyo bintu birababaje kabisa. Twabasunitse intambara yo gusunika njewe mbona atari intambara. Iki cyumweru Kagame yavuze ngo iki cyumweru Bukavu yamaze kuba tombe. Niba itabaye tombe nta bundi bufasha bagomba kongera guhabwa. Ibihugu by'umuryango w'ubumwe bwa Afrika bari mu nama yabo isanzwe ya 38 ku cyicaro gikuru ya Addis Abeba muri Ethiopia kuri uyu wa gatandatu n'ejo ku cyumweru. Intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu biri ku murongo wa mbere w'ibyigwa. Temistokle Mutijima yaduteguriye inkuru irambuye. Umuvuduko w'inyeshyamba za M23 mu kwigarurira ibicu genzura mu burasirazuba bwa Kongo wateje icyoba kwa karere k'ibiyaga bigari bya Afurika kakongera kwisanga mu ntambara yagutse ishyamiranyije ingabo z'ibihugu bituranye. Ibyo bikibutsa intambara zo mu myaka ya za 1990 na za 2000 zahitanye ababarirwa muri za miliyoni. Inama y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ibereye Addis Ababa muri Ethiopia kuva kuri uyu wa gatandatu kugeza ku cyumweru isobanuye indi ntambwe mu muhate w'akarere wo guhosha intambara.
nyamara inyeshyamba za M23 zirengagije ubusabe bw'inama iheruka mu cyumweru gishize yahamagariraga ko amahoro yagaruka zikomeza imirwano zisatira umujyi wa Bukavu uherereye mu birometero 200 mu majyepfo ya Goma zaherukaga kwigarurira mu kwezi gushize. Aganira n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters dukesha iyi nkuru, Stephanie Wolters, umushakashatsi mukuru mu kigo mpuzamahanga cy'ubushakashatsi mu by'imibanire y'ibihugu gifite icyicaro muri Afurika y'Epfo, yagize ati nibwira ko ariyo ntambara ikomeye cyane muri Afurika kuri ubu. Nicyo gihe ngo umuryango w'ubumwe bwa Afurika werekana imbaraga zawo. Abategetsi b'ibihugu byo ku isi bahamagariye u Rwanda guhagarika ubufasha ruha abarwanyi ba M23. Impuguke za Loni zivuga ko burimo ingabo n'ibikoresho bya gisirikare bigezweho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaburiye ko ishobora gufatira abategetsi b'u Rwanda n'aba Kongo ibihano. Inteko nshingamategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kuri uyu wa kane yahamagariye uyu muryango guhagarika inkunga itangwa ku ngengo y'imari y'u Rwanda. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bikavuga ko nubwo biri uko, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda agikomeje kwinangira. U Rwanda rukomeje guhakana gufasha umutwe wa M23, ariko rukavuga ko ruzakora ibishoboka byose kugira ngo rurinde umutekano warwo guhungabanywa n'abarwanyi bo mu bwoko bw'Abahutu bari muri Kongo. Abo leta ya Kigali na M23 bavuga ko bagikomeje umugambi wabo wo gutsemba Abatutsi no gutera u Rwanda nyuma y'imyaka 30 Jenoside yo mu 1994 ibaye. M23 niheruka mu ruhererekane rw'imitwe y'inyeshyamba yo muri Kongo yagiye ivugwaho gufashwa n'u Rwanda hatanguye intambamyi ubwo zagendaga zegura intwaro zigatangiza imirwano mu bice byegereye umupaka byo mu burasirazuba bwa Kongo. Aha ni ahantu kure cyane y'umurwa mukuru Kinshasa kandi hakungahaye ku mabuye y'agaciro. Avuga ku bihano u Rwanda rurimo gusabirwa kubw'ibirego byo gushyigikiriza inyeshyamba, Perezida Kagame yabwiye ikinyamakuru Jeune Afrique cyandikirwa mu Bufaransa ati We have faced existential threats for years. Twamaze imyaka myinshi duhanganye n'ibyari byugarije ukubaho kwacu. Twahuye n'icyago ndengakamere muri 1994. Warangiza ugatangira kuzunkangisha ibihano ngo nuko ndimo kwirengera, ukibwira ko ibyo hari ubwoba na buke binteye. Aha umukuru w'u Rwanda yongeye kwibutsa ibyo yari yavuzeho byabaye muri Jenoside, aho yavuze ko umukecuru wendaga kwicwa yasabwe n'abashakaga kumwica ngo ahitemo uko bamwica aho gukora ibyo bamusabaga. Perezida Kagame yavuze ko uwo mukecuru yaciriye mu maso abishi be. Ati ubwo wakwiyumvisha uko ngiye gucira mu maso buri wese umbwira guhitamo urupfu nkwiye kwicwa. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi kuri wa kane yagiye mu Budage aho yitabiriye inama mpuzamahanga ku mutekano yaberaga i Munich. Ubutumwa bwashyizwe ku ipaji y'ibiro bye ku rubuga rwa X buvuga ko aha yagombaga gusaba ubufatanye bwagutse bw'umuryango mpuzamahanga mu gukemura ibibazo by'intambara yo muri Kongo. Imwe mu isoko zo muri Perezidansi ya Kongo yavuze ko byitezwe ko Perezida Tshisekedi akomereza mu nama y'ubumwe bwa Afurika avuye aha mu Budage. Mu 2012 nabwo inyeshyamba za M23 zigaruriye umujyi wa Goma. Icyakora zawumaranye igihe gito mbere yo kusohokamo ku gitutu cy'umuryango mpuzamahanga ibikangisho byo gukupira u Rwanda inkunga ndetse n'ibitero by'ingabo nyafurika zahatsimbuye izi nyeshyamba. Kuri ubu ariko bwo impuguke zikavuga ko hari ukugononwa mu guhangara u Rwanda kandi n'uruhumbirajana rw'izindi ngorane zugarije isi zikaba zisa nk'izihugije cyane abategetsi b'isi. Umurindi w'inyeshyamba za M23 zigana mu majyepfo wabaye nk'utinzwa n'ingabo za Kongo zibifashijwemo n'ibihumbi by'ingabo z'u Burundi nazo zoherejwe muri Kongo. Nyamara kuri uyu wa gatanu izi nyeshyamba zigaruriye ikibuga cy'indege cya Kavumu giherereye mu birometero bitarenze 30 mu majyaruguru y'umujyi wa Bukavu. Bivuze ko isaha iyo ariyo yose izi nyeshyamba zakwigarurira uyu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo. Bukavu yabibaye umurwa mukuru w'intara ya kabiri M23 yigaruriye mu burasirazuba bwa Kongo mu gihe kitarenze amezi abiri. Hagati aho amakimbirane hagati y'u Burundi n'u Rwanda nayakomeje gufata indi ntera aza yiyongera ku bushyamirane bwari busanzwe mu karere. Insanganyamatsiko y'inama y'umuryango umwe bwa Afurika y'uyu mwaka wa 2025 iribanda ku butabera bujyana n'impozamarira ndetse no kuvura ibikomere bikomoka ku ivangura ruhu, aho igira iti ubutabera ku banyafurika n'abantu bafite inkomoko muri Afurika binyuze mu mpozamarira. Yakomereze ku ngaruka z'intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. HCR ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ivuga ko ibintu birushaho kuba nabi mu burasirazuba bwa Kongo
nyine kubera iyi ntambara abantu bagera ku bihumbi 350 bavuye mu byabo ubu bari ku gasozi. Eugenie Mukankusi araduha ibindi kuri iyi nkuru. Inyeshyamba za M23 bivugwa ko zishyigikiwe n'u Rwanda zafashe umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Kongo mu kwezi gushize kandi zakomeje kugenda zerekeza mu majyepfo, aho umwe mu bayobozi baho yavuze ko bishobora kongera amakuba ku bantu bari mu bice byari bisanzwe bicumbikiye abateshejwe ibyabo. Umuvugizi wa HCR Eugene Bayun yatangarije abanyamakuru i Geneve mu Busuwisi hifashishijwe ubuhanga bwa video ko abantu bagera mu bihumbi 350 bavanywe mu byabo batagira aho baba kuko amacumbi ibihumbi 70 yari yashyiriweho kubagoboka yasenywe mu bice bya Goma na Minova. Ibisasu bitaturikijwe nabyo bigihari byatumye habura umutekano ngo babashe gusubira iwabo. HCR ivuga ko hafi 70% by'inkambi z'Igoma zasenyutse n'izindi Minova zangiritse. Umuvugizi wa HCR Eugene Bayun yongeraho ati ubu abantu ibihumbi 100 ba mu macumbi y'agateganyo harimo za kiliziya n'ibitaro. Iri shami rya ONU ryongeye gutangaza ko ibyaha by'urugomo byiyongera kandi ko ari nako ibyago byo kwandura indwara byiyongera mu gihe HCR ubwayo n'indi miryango batabasha gutanga imfashanyo mu gihe cy'imirwano. Ijwi rya Amerika tuve kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tujye muri Uganda aho umunyapolitiki Kizza Besigye yaraye yitabye urukiko bigaragara ko afite intege nke. Ari mu myigaragambyo yo kwiyicisha inzara aho afungiye muri kasho ya gisirikare. Eugenie Mukankusi. Kizza Besigye w'imyaka 68 ni umwe mu ba mbere batavuga rumwe na perezida wa Uganda Yoweri Museveni umaze hafi imyaka 40 ku butegetsi. Besigye yahanganye na Museveni mu matora inshuro enye uyu amutsinda. Umwunganizi wa Besigye Elias Lukwago yavuze ko uwo aburanira yatangiye kwiyicisha inzara ku itariki ya 10 y'uku kwezi kwa kabiri mu buryo bwo kwamagana ifungwa rye. Ejo kuwa kane Lukwago yavuze ko Besigye yararembye cyane ku buryo atashoboraga kuva mu cyumba afungiyemo, ariko kuri uyu wa gatanu yitabye urukiko rwa gisivili kumva ibyaha aregwa mu rubanza rutandukanye. Meya wungirije w'umujyi wa Kampala Doreen Kyanjura akaba n'umwe mu bagize ishyaka rya PFF rya Besigye yatangarije AFP ati yari mu bihe bibabaje, yagaragaye afite intege nke cyane kandi igihe kimwe yagerageje gushakisha umwuka bidutera kurira. Kizza Besigye yitabye urukiko ari kumwe n'uwo bafatanyije muri politike Samuel Lubega Mukaku bivugwa ko yashishikarije urugomo ubwo bombi bayoboye imyigaragambyo yamaganaga ibiciro bihanitse by'ibintu bikenerwa buri munsi mu mwaka wa 2022. Kuwa kabiri Besigye ntiyitabye urukiko nyuma yo kohereza inyandiko yandikishije intoki avuga ko arwaye. Lukwago umwunganira yabwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP ati niba atarekuwe azapfa. Umuvugizi wa gereza muri Uganda Frank Baine yatangarije AFP ati nibyo Besigye muri iki gihe ntabwo ameze neza, ariko ubuzima bwe burimo gucungwa n'itsinda ryacu ry'ubuvuzi kandi nta mpamvu yo kugira ubwoba. Umuryango w'abibumbye n'imiryango myinshi iharanira uburenganzira bwa muntu bagaragaje ko bahangayikishijwe n'ikibazo cyo guhashya abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda mu gihe hitegurwa amatora ya perezida ya 2026. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nyuma y'aya makuru yo mu biyaga bigari n'umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara. Muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yasabye ko amasezerano uyu muryango uheruka kugirana n'u Rwanda yerekeye ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yaba ahagaze kugeza igihe iki gihugu kigaragaje ko cyahagaritse kwivanga mu bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kohereza ku isoko mpuzamahanga amabuye acukurwa mu duce tugenzurwa n'umutwe wa M23. Iyi nteko kandi yanasabye ibihano abagaba bakuru b'umutwe wa M23 ndetse na bamwe mu basirikare bakuru b'u Rwanda. Inkuru irambuye Temistocle Mutijima. Uyu ni umwe mu myanzuro yemejwe n'inteko nshinga amategeko kuri uyu wa kane aho yigaga ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inyandiko ikubiyemo imyanzuro igera kuri 30 yemejwe n'inteko nshinga amategeko y'uyu muryango Ijwi rya Amerika yaboneye kopi iragaragaza ko uyu muryango uhangayikishijwe n'uko ikibazo cy'intambara n'umutekano muke bikomeza kuzamba mu burasirazuba bwa Kongo.
Abadepite ba EU mu myanzuro yabo bamaganye bivuye inyuma ukwigarurirwa n'inyeshyamba za M23 k'umujyi wa Goma n'utundi duce two mu burasirazuba bwa Kongo zifatanyije n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Iby'inteko nshingamategeko yavuze ko bigize ihonyangwa ridakwiye kwihanganirwa ry'ubusugire n'ubutavogerwa bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abadepite mu myanzuro yabo bagize bati inteko irasaba u Rwanda gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na cyane ko kuhaba kwazo binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga n'amasezerano mpuzamahanga y'ishingwa rya Loni. Inteko nshingamategeko ya EU yanasabye ko u Rwanda rwahagarika bwangu gukorana n'inyeshyamba za M23. Aba badepite bavuze ko bababajwe n'uko uyu muryango utagiye ufata ingamba zikwiye zo guhangana bihagije n'iki kibazo no gusaba u Rwanda ushimitse guhagarika gukorana n'izi nyeshyamba. Inyandiko yemejwe n'abadepite b'uyu muryango iravuga ko ibihabanye n'ibyo uyu muryango wafashe izindi ngamba zirimo gusinyana n'u Rwanda amasezerano anyuranye. Ayarima yo mu kwa kabiri k'umwaka ushize wa 2024 y'ubucuruzi no kongerera agaciro amabuye y'agaciro. Aba badepite bavuga ko aya masezerano yasinywe hatabanje kuganirwa bihagije ku makimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo. Mu bindi byemezo kandi inteko ya EU ivuga ko byafashwe n'uyu muryango hatitawe ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo harimo n'umwanzuro wawo wo gutera inkunga no gushyigikira iyoherezwa ry'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique bikozwe mu izina ryo gushyigikira ibikorwa by'amahoro. Abadepite bati turasaba komisiyo n'inama y'uyu muryango guhagarika bwangu amasezerano n'u Rwanda ku ruhererekane nyongerera agaciro rw'amabuye y'agaciro kugeza igihe u Rwanda ruzagaragariza ko rwahagaritse ukwivanga muri ibi bibazo no gucuruza amabuye y'agaciro yacukuwe mu duce tugenzurwa na M23. Turahamagarira kandi abo bireba bose kongera ugukorera mu mucyo no kubuza mu buryo bufatika iyinjizwa muri uyu muryango ry'amabuye y'agaciro afite ibizinga by'amaraso. Iyi nteko yasabye komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi kubutaha mu gusubukura imikoranire n'u Rwanda ku bijyanye n'amabuye y'agaciro. U Rwanda rwasabwa kwinjira mu mugambi ugamije gukorera mu mucyo kw'inganda z'ubucukuzi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isanzwemo. Inteko y'ubumwe bw'uburayi yanasabye komisiyo y'uyu muryango ndetse n'ibihugu binyamuryango cyo kimwe n'ibigo mpuzamahanga by'imari kuba bahagaritse inkunga batangaga ku ngengo y'imari ya leta y'u Rwanda kugeza iki gihugu cyujuje ibyo gisabwa. Ibyo nabyo bikaba ari ugutanga inzira ku mfashanyo y'ubutabazi no guhagarika imikoranire iyo ari yo yose na M23. Indi nkunga abadepite ba EU basabye ko yahagarikwa ku Rwanda ni ya gisirikare n'umutekano ku ngabo zarwo. Aha bavuze ko ibyo bikwiye gukorwa hirindwa ko iyo nkunga yavaho igira uruhare mu bikorwa by'ubugome bihungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Inteko nshingamategeko y'ubumwe bw'uburayi mu myanzuro yayo yanasabye komisiyo y'uyu muryango ndetse n'ibihugu binyamuryango kubuza iyoherezwa ry'intwaro ku ngabo z'u Rwanda na M23 no kugenzura ko icuruzwa ry'intwaro ziva muri uyu muryango rikorwa binyuze mu mucyo. Abadepite b'ibihugu bihuriye mu muryango w'ubumwe bw'uburayi banasabye inama nkuru y'uyu muryango gukaza ibihano ku bagaba b'ingabo bakuru ba M23, abayobozi b'indi mitwe yitwaje intwaro cyo kimwe na bamwe mu bagaba b'ingabo ba Kongo. Mu bayobozi b'ingabo z'u Rwanda basabiwe ibihano harimo Generali Major Nkubito Eugene uyobora diviziyo ya 3 mu ngabo z'u Rwanda ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda. Harimo kandi Generali Major Ruki Karusisi umuyobozi w'umutwe w'ingabo zidasanzwe w'igisirikare cy'u Rwanda RDF cyo kimwe na Generali Major Emile Ruvusha ubukuriye ingabo z'u Rwanda zoherejwe kugarura amahoro mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Imyanzuro ikubiye muri iyi nyandiko yemejwe n'inteko nshingamategeko y'ubumwe bw'uburayi isohotse mu gihe u Rwanda rwari rumaze iminsi rusabirwa ibihano no gukomatanyirizwa ku ruhando mpuzamahanga kubw'uruhare rushinjwa kugira mu ntambara zibera mu burasirazuba bwa Kongo. Icyakora ubwo yavugaga kuri ibi bihano igihugu ayoboye gisabirwa, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Jeune Afrique cyandikirwa mu Bufaransa yavuze ko nta bwoba na buke ibyo bimuteye. Aho umukuru w'u Rwanda yagize ati between dealing with existential threats and dealing with threats hagati yo guhangana n'ikibazo cyugarije ukubaho no guhangana n'ibikangisho byo guhana u Rwanda ku mpamvu imwe cyangwa iyindi nta no kubitindaho, imbunda yanjye nayitunga icyo cyugarije ukubaho nkamera nkaho icyo kindi cyo kitanahari. Ntabwo turimo guhangana n'ibintu bishya kuri twe, twamaze imyaka myinshi duhanganye n'ibyari byugarije ukubaho kwacu. Twahuye n'ishyano ndengakamere mu 1994, warangiza ukaza untera ubwoba unkangisha ibihano ngo urampanira ko nirwanyeho, ukibwira ko ibyo hari ubwoba na buke binteye.
uyu mwanzuro mu itorwa ryawo wabonye amajwi y'abadepite 443, bane batoye oya naho abandi 48 bifashe. Uyu mwanzuro ariko si itegeko. Amadini zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zakiriwe kuri wa kane na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Abagize inama y'igihugu y'abepiskopi gatolika ba Kongo Senko n'abagize Kiliziya ya Kristo muri Kongo ESHC bari baherekejwe na Arkiyepiskopi wa Kigali Cardinal Antoine Kambanda, baganiriye ku nzira yo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Babanje kuvugana n'abayobozi b'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo, ukaba waranigaruriye umujyi wa Goma. Radio y'Ubufaransa RFI ivuga ko abo banyamadini bakomereza urugendo rwabo mu bihugu by'Uburayi. Abagabo bitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafashe ku ngufu abana babarirwa mu magana, kandi binjije abana mu gisirikare ku rwego bitigeze bibaho nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF ryabivuze kuri uyu wa kane. Eugene Mukankusi, umuyobozi nshingwabikorwa wa UNICEF Catherine Russell muri Kongo, mu itangazo yagize ati: mu ntara za Kivu ya ruguru n'iyepfo turakiraza raporo ku rugomo rukabije rukorerwa abana n'impande ziri mu mirwano. Ibyo birimo gufata ku ngufu n'ubundi buryo bw'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ku rwego rwo hejuru biteye ubwoba kurenza ibyo twari twarabonye mu myaka ya vuba. Madamu Catherine Russell yongeyeho ati: umubyeyi umwe yabwiye abakozi bacu uburyo abakobwa be 6 barimo umuhererezi ufite imyaka 12 gusa bafashwe ku ngufu n'abantu bitwaje imbunda mu gihe bashakishaga ibyo kurya. Mu matariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere n'iya kabiri y'ukwezi kwa kabiri, ibigo nderabuzima byo mu karere byatangaje ko abantu 572 bafashwe ku ngufu. Aba bakubye inshuro 5 aho mu cyumweru cyabanje, nk'uko Liane Gacha, umuyobozi ushinzwe itumanaho muri UNICEF muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yabibwiye ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press. Yongeyeho ko 170 muri abo bavuwe ari abana. Liane Gacha wa UNICEF avuga ko abagabo bitwaje intwaro bafashe abantu ku ngufu, ariko ntibyari byamenyekana umutwe cyangwa igisirikari babarizwamo. Gusa yongeyeho ati birakekwa ko impande zose ziri mu makimbirane zakoze ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Mu cyumweru gishize, komisiyo y'akanama k'umuryango w'abibumbye kita ku burenganzira bwa muntu yatangije iperereza ku mahano harimo gufata ku ngufu no kwica byakozwe n'ingabo za Kongo n'umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Kongo kuva umwaka watangira. Inshuti zanje bakunzi mu nkurikira kuri chaîne ya YouTube Urugendo News. Aya niyo makuru azindutse uyu munsi kwirigenekerezo rya 15 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025. Murumva ko ari amakuru adasanzwe ariko aravugwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi ndagerageza kubaha amakuru 5 kuri 5, amakuru n'ibimenyetso, amakuru atari kwivumbi. Nta handi ni ngaha. Je umpaye amakuru ntumana n'ibimenyetso sindabyemera. Nanje ndabaha amakuru nkabana n'ibimenyetso kugira ngo muvyemere. Hano rero murabona ingabo z'u Burundi hariya kuri screen. Aha, ejo zarirutse kubera ko M23 ngo yabakubise umuriro hanyuma baca bariruka. Aha rero ababona mbari bavuga bati urugamba rwo muri Kongo ruheze rushobora kwambuka umupaka. Mwaravyumvise u Burundi bubivuga, muravyumva abanyagihugu babivuga mu kwidodomba bavuga bacenya no hino, ariko ibi ntawo bimenya. Reka turindire turabye bije. Hanyuma nawe none ntakifise bavuga kuri iyi ntambara mu by'ukuri. Uri mu Burundi, ukunda Burundi. Kora bashireho nimero none muza muracisha ko ama audio canke mukahamagara twakora ibiganiro. Mubivuga ko iki? Mubivuga ko iki? Reka ndabashimire, nizere ko mukanya nza kubona apere nka zibiri zimpamagara kuri plus 358 46 58 314 guteranya amajana 358 amajana 314 dukora ikiganiro. Ati nanje iyi ntambara ndayibona gucya, nifuza ko byogenda gucya. Abanyagihugu tibana Kongo bana kujaha kuya mudusaidiye ntimuvuze ko baririmba
abanyagihugu bishakira M23 ntibashaka FRDC ntibashaka leta kubera yuko baraborobeje ibi muze munavyumva mw'abantu mwe ndeka nabereye nk'ibintu biri mu Burundi byo gutoteza abanyagihugu mwe mubona ibi bintu bizohera amahoro umunyagihugu ubu nta jambo agifise umunyagihugu niyo babarantare kw'ubujumura baramugira imyiyerekano aho kumuha uburenganzira umunyagihugu ntare kuri gutora uwashaka abasenere bigwa baricwa ngo nuko bakunda gwasa gusa inankunda kurya yari igifyere kimumena inda mwarariye bizobamena inda kandi baranda barahira mwarivye murarenza mushika naho mwijejara mwarijeje gose mwarijeje cyane gushika naho n'umuntu muza n'amahwemo vraiment none umuntu yobashigikira ninde mwebwe ko muri abicanye namwe imisi tubikiye byinshi katurindire aho kugira ngo muteze imbere igihugu mwibereye mu guhigana mu kugwana mu kurondera utavuga rumwe iyo ngo niyo politiki ya CNDD-FDD yashi ndindire ndodarira sanda bashimiye rero inshuti zaje bakunzi twibanira ngaha ku rubuga ndazi ko mubikora neza kandi ndashima ko mugerageza kurikira ibiganiro byacu abandi mukaduha amakuru atari kivumbi murazi ko amakuru nimwe muyaduha ikimenyetso sindamusiga ko mudukunda nanje murazi ko ndabakunda niyo mpamvu nana bateguye akaganiro ko mu gatondo k'amakuru atari kw'ivumbi ndabasangizaho ibijanye n'urugamba rwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bahanganye aribo M23 rugeze jewe mu kanya ndagaruka twongere tubandanye ni Daniel Mugisha aha mu mafoto mubona hariho mwabonyemwo abasaza babiri bicaye bambaye teni z'u Burundi abampaye amakuru bambwiye ati hagiye barabarundi abandi abo basanga ari babandi batori teni z'u Burundi bakambara ariko mugabo batabumengani imenganizehe by'i Burundi byari byarungiswe baciye bateka amba isobanuye indi ntambwe mu muhati navyo bikagiriza amaboko kubera ko bibona bariko barakorera n'ubusa nta n'amafaranga babiha mwakoze rero mu kanya turongera duhure kandi ntimwibagire ko Reverend kuri yo ari mu bitaro agwaye arembye ubuhondose amakuru y'incamugongo ndaje ndayabahe mu kanya merci